Ngaji, ada yang tuh lagi, kebetulan mak, sulang amang mak tuh. Gitu udah Jawa. Wah, ini bacok tuh dah. Bosmu. Lo kan macam musur kak tuh dah dia bosmu musur tuh dah dia memang lah pria memang. Sina tu mati makan bomak mendidar apa tu play pria remu. Sulang mak tuh kebetulan mak. Berubah itu aja mamu. Winter pe ko dah lo pengen. Apa iku tangga so tengah apa motor iku saya baca contoh kak sedina. Pak pamela gitu motor tek telu di sebuah motor memang no. Motor kau tuh dah minta kat mana su? Kau surah kau lupa kau. Masa lupa ngaji. Lupa ada keteh kak. Nana lupa kalau kena minyak pelai. Matanya ke di sisanya jadi mah bare-bare pangaji. Iya ikut tunggu kau tuh meriar kak na. Dia kagak meriar kak seba. Iya pangaji den. Lek nah. Ke polisi pangaji. Agak si lau jama. Kau pura ni ro masa tek telu ya ro. Dia otak mana su? Jadi kau tek pai untuk mana seni tek apa lo kau mempe kalau ku si pak lo lunra kira apa nge mal mulai mo. Masa kau pangaji. Betul lo su. Dengar kau nandre. Den tu kan mak mi ko. Tante putu kalau kue.